Dasar budeg. Jangan balik. Aing pala laur kasih dua teh. Gara-gara masalah we doang ngalamun bae ti kamari. Semodokeun bae lah. Jab, kumaha eta budak ngaburi urang kene teh Jab. Moal mau nendam lah. Atuh aya moal mah urang ke masih jaja yuk. Kira aku masalah Sukro doang nya kudu dendam kene ka. Ayo urang ke masih jaja tuh yuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Jeje. Assalamualaikum Jeje. Kan gaul berendam supaya gaul. Ayo jejena gitu. Bebas sih. Oh, ucap mau sama Jab sih jejena. Aduh kumaha urang. Tangkon belanan lo. Ayo tuh. Deh, anik beli hasilnya. Deh, tangan warang sia. Sebedo sialah eta mah. Sahabu anu dek keluarang Yang beneran dia aus beli es deal. tadi ngomong gitu budak mana es Itu budak karena ada di main sagala. Sambaran bae lah. Ini nama yuk. Nyawa yang gitu. Karena ada. Mana teh si jaja Jab dah. Oh, kemana nih? Aing mau tos di situ hotel. Kamu naon dulu deh. Nyala lu malah pun bagiannya. Kamu kumaha? Kunaon emang jadi sidot aja. Oh, aku naon dia teh. Oh, naon sih? Ya cuma masalah jeung awena doang rada galau. Kunaon jadi cewek sidot teh? Putuskeun lain. Penting diputuskeun mah. Terus kunaon tuh? Ya, oke simpel be ceritana. Atuh ulang ngegas gitu dah. Sama. Ngegas, penasaran beda. Oh, lah penasaran. Ternyata mah diputuskeun tuh. Nu aya malah diduakeun nya na. Usaha maksudnya diduakeun. Atau kumpul baturana. Allahu Akbar. Kayak kene emang udah nembus gitu dah. Itu nyawa ge. Bener si macam si J. Mana kene gitu, baturan kambat awe urang sorangan gitu dina. Itu nyawa ge jab. Kok bingung lah. Sanyawa ieu mah. Oh, zaman ayeuna mah nu kitu. Aya ge baheula nu pernah poin dirasanan dam. Sarua ge ngersaan Jab. Atuh eta kitu. Pacar teman lo embat, mantan teman lo embat. Pacar teman lo embat, mantan teman lo embat. Bagi lu mungkin hebat, hebat bagi lu mungkin, tapi teboga kaisen, teboga kaisen. Pacar teman lo embat, mantan teman lo embat. Pacar teman lo embat, mantan teman lo embat. Bagi diriku nggak hebat, bagi diriku bangsat, bangsat, sat, sat, sat. Bangsat, sat, sat, sat. Di depan teman, di belakang menikah, menikah.
gue lu bilang temen sama gue, ketaunya lu diam-diam tusuk gue dari belakang. Ah bancet lu ya, parah bener parah. Lu doyan bekas gue, ambil. Masih banyak yang antri di belakang gue, bukan satu dua yang gue dapatin. Lebih dari itu, ambil aja ambil. Bungkus bila perlu sama lu ya. Di depan teman. Oh jadi gitu Je ceritana. Oh ya, budak beres sumpah tetap budak. Karuan eta mah Je, ih. Penting eta mah. Tapi di mana tuh udah kena sedotan aja? Nyana tadi mah di itu di kaler. Ngalamun bos saya putih telo. Ih, yang jadi sarian kieu udah pada gena. Maksudnya sih nahan aja kok. Gelo bisa bunuh diri maksudnya. Mau ala apa sih nanya? Tadi aja. Tadi yang beli es. Si budak macam anak. Kalau lu orang banyak naon dua. Mali panter. Panter 2. Wih, kok di Majab tuh. Gedeng aing ngabejan si Dede ah. Katanya kita ngobrol, harus biasa lah. Dek, si Koko jeung si Majab aya di Mas Jeje. Aki mana Pantara? Ragagan aing buburuan tuh ngabejaan nu keur kemari teh ya. Si Koko jeung si Majab. Ayo, urang beri yuk. Dek, ayo. Ih, orang baik. Woi, udah ayo, pergi. Majab di Mas Jeje. Bener dia, pakai masker handel. Halo gerakan lo. Sabar yang gerak halo beri. Dil, kuek sih. Kalau mau aja mah, eta mah mata itu ruban tah. Misal kok jam aing mandiran loh. Oh tuh. Ada damai, aing mandi jam. Oh, mandi juga yang malah. Oh, kalian Je mulai mau bawa enggak dia? Mandi modal. Malah lah mau mandi lah. Karena jam 400 aja mau mandi bae. Ayo mau percuma dia udah kena mandi kita. Dua aing ini. Jangan. Abrakan. Nah, Ayo urang semua.